بسم الله الرحمن الرحيم درس نوغاي اغو ابون ادر ندو دفتر متن الدين هيدن اندر باز نوغاي جوابون شروط الصلاه شرطي جولدن بسم الله الرحمن الرحيم شروط الصلاه شرطي جولدن تسعة كجيناي الإسلام الإسلام والعقل إحقل والتمييز السن ديرغول ورفع الحدث إبانتغول تايرنين وإزالة النجاسة إتغول سبدين وستر العورة إسودغول أورأون ودخول الوقت إناتغول وقتون واستقبال القبلة fewtugol qibla on wa niyatu anniye julde toɗɗande woni jeena joni noon kanama ko men ɓe detana en gotum gotum ɓe maki alchartu l awwal sarti arana on al islamu ko l'islamu on ɗum ko wonugol julɗo wa didduhu liddu l'islamu on al kufuru ko heeferaku wal kafiru kefeero amaluhu golle makko ɗen mardudun ko ruɗɗeteɗe wona jaɓeteɗe walaw amila haysi o golli ayya amalin kala e gollal waddalilu dalilu on qawluhu taala ko konngol allah towɗo on ma kana lil mushrikina laatanaki sirkayɓe ɓen an yamuru nde ɓe wurnitata masajidallahi julirɗe allah ɗen shahidina hiɗon seeɗi ala anfusihim e dow wonkiji maɓɓe ɗin bil kufuri heeferaako ulaika no ɓe heeferaɓe habitat boni amaluhum golle maɓɓe ɗen wa finnaari ko ka yiite hum kamɓe khaliduna biluttinte ɗum ka simore tawbati wa qawluhu ta'ala e konngol allah towɗon wa qadimna min ardina ila ma amilu faade konko ɓe golli min amalin immorde e gollal faja'alnahu min waɗa ɗum haba'an nduggu mansuran ruyina ɗum ɗo ka simmore furgana athani sart immo on e nder sartiji julde nden al aqulu haqqille wa didduhu liddu haqqille ɗen al jununu ko feetere wal majununu feetuɗo marfu'un anhu himo ɓantana no ɓanta ngay e makko alqalamu karambol mo ɓantana hatta yo fiiga ha o sella wa dalilu on hadithu ari e hadis nelaɗo rufi alqalamu karambol no ɓantana an salasatin ngay e yimɓe tato arano on annaimu ɗaniɗo hatta yastaygaga ha o fina wal majnunu e feetuɗo hatta yo fiiga ha o sella wassagiru e boobo hatta yabluga ha o helli fee athalithu sarti tammo on attamyisu sennidirgol nano e ñaamo wa didduhu liddu mum on assigaru ko booboyagal wa hadduhu keerol booboyagal ngal sabu sinina ko duuɓi jeɗɗi summa refti noon yu'umaru o yamire bisolati julde nden li qawlihi sabu konngol nelaɗo sallallahu alih wa sallama muru yamire abina'akum ɓiɓɓe mon ɓen bisolati julde li sabuhin ka duuɓi jeɗɗi wadribuhum piyomɓe alayha e hoore julde nden si ɓe juulali li asirin ka duuɓi sappo wa farriqu sendindiron baynahum hakkunde gorko e beyoykoy
fil madaji galle lamɓe kaɓe waloto ɗon darse on juuti moƴƴa kono joni en wakkiloto taw yiɗi ten yiɗi yarugol ɓaawo tun ñande o darsu gokku tun ni joni wakkiloɗen ha wawen ɗiɗo yiltoɗen taw etoɗen yanñen ɗiɗo berkum famuɗen kum ɓayna so tawi faamu men on no ɗuuɗi donc hiɗen andi won andirɗen noon en jangi daƴƴe tatije ɗen ɓaawo ga usulu salasata en jangi andugol Allah ngol en jangi andugol diina l'islam en jangi andugol nelaɗo Allah on ha en hewti ɓaawo ɗo en jangi ɗo fi tawhide e fi kon nelaɗo rida ɗum fof en jangi joni noon ko fiɓu on natanɗen ɗo joni si wiyama fiɓu ko ɓuuri kon haare ko fanda ko fi no juulirte no salligorte no juulirte no longalo ko wiyete fiɓu ko ɓuuri kon eno horirte no hajjirte kono ɗo nde ɓe karamakoɓe ɗo ko waɗani en ko fi julde nen tumɓe waɗani en ɗo ɓa nanen fi korka e hajji nder ga kono julde nen hiɓe memi ɗo seeɗa e mum wona fo e mum kono hiɓe memani en seeɗa e muɗum no jeeya e muɗum sartiji nde ɗo julde ɓe fuɗɗori ko wiyete sarti ko keerol wiyete sarti ka loha sarti on noon ka sariya ɗo wiyana sarti on koko tawata hara ko sartina kon heɓota ko sarti on heɓaki woodede sarti on kadi woodinta ko sartina kon docteur Mouhammadou Wuri Bari ɓe firani en ɗum moƴƴa ɓe laɓɓinani en ɗum ka mulakhas fi ɗuusi en jendike ɗon e yiwa toon ɓe holli ɗo karama komin ɓe wondanɓe e nde ɗo deftere Mouhammadou bin Abdoul Wahhab rahimahullahu ta'ala ɓe holli surutu salati sartiji julde nden condition de la prière sartiji julde nden si gootin e ɗiɗo manki hara julde ma nden gatata woɓɓe goo waɗa sartiji sellugol e sartiji waɗɗagol kono ɓeeɗo no hawtodiri fof ɗo bisimillahi rahmani rahim ɗum ɗon no hanani kala neɗɗo wonɗo gollude gollal ma wowlo konngol nde fuɗɗota inde Allah surutu salati sartiji julde nden tis'atun koɗi jeenayi e hino ɗi ɗo al islamu l'islamu on ko sarti waɗɗagol julde ɗaɓɓiraga si wona julɗo wal aqlu e haqqille julde waɗɗaki neɗɗo mo ala haqqille ha o heɓa haqqille wattam yiisi e sendidirgol julde waɗɗaki mo sendidira nano e ñaamo ɗum ko boobo waraful hadas e ɓantugol tayre nden ɗum ɗon ko sarti sellugol julde nden si tawi tayre nden ɓantaka julde nden sellata en yewta yeeso ga ko woni ɓantugol tayre ɗum ko darsu men arayowo on wa isalatul najas e ittugo soɓe ɗen ko nokkirkata ittete ka ɓandu e ka coñci e ka juuleteɗon ɗum kadi yewta yeeso ga ɗum ɗon kadi ko sarti sellugol julde nden wasatrul awrati e suuɗugol awra on noon koye wirno o fopp makko awra gorko ko ila ka wuddu ha koppi debbo dendagal ɓakkum ɓandu makko ni ko awra si wona yeeso ngon ka nder julde si gorko jano ɗon o suɗda ɗum ko sarti sellugol julde waɗu huuli waɗete e naatugo waɓu toon ko sarti waɗɗagol julde waɓu toon waɗɗaki yani julde waɗɗaki addu waɓu toon naatude wastigbalul iblati e fewtugol ibla on ko sarti sellugol julde nden si wona nokkuweji ittitaɗe mum ɗum yewtata yeeso ga wanniyete anniyagol julde toɗɗan nden woɓɓe waɗa anniya on ko farilla anniya on ko ɓuuri sellude kon ko sarti ɓa ko si tawi a anniyke si fuɗɗoɗa julde na sa fuɗɗi julde nde si anniyaɗa ko sendi sarti e farilla sarti on koko huwata aɗo a natan nde julde nden amma noon farillaji ɗin ko ɗi watta ɗin nder toon tawa sa akki nder toon boni yo Allah hawne sawaba joni noon ɗiɗo fof ko waɗeteɗe aɗa julde nden fuɗɗede ɓawno ɗum noon ɓe fuɗɗi en ɓanginanɓe toɓɓere wotere ɓe maaki ashartul awwalu sarti ara noon e ɗiɗo sartiji al islamu ko l'islamu on ko fanda ɗum ko woni ko julɗo taw yo taw juulowo on ko julɗo ɓa sarti jaɓede golle moƴƴe ko piiji tati ara noon ɗum ko taw golluɗo on ko julɗo immuɗo taw ko Allah waɗana tammum ɗum tawi kono nelaɗo jerdi noon jerda waɗidduhu liddu l'islamu alkufru ko keferaku kala mo wona julɗo ko o kefeero mo wona julɗo o ko o kefeere joni noon karama komin maaki wal kafiru kefeere on amaluhu golle makko ɗen mardudum ko rutteteɗe ay ko woni wona jaɓeteɗe awa
walaw amila haysi keefeere on golli ayyi amalin kala e gollal ngal jaɓetaake ko ɗum waɗi ko ɗon yiɗe majjere ɓen yiyaɓe he asi o portoge naati yiite o moƴƴinɗo ngal abiyowal naɓirangal yimɓe ɓe makka ko moƴƴiniri ko fimɓe yo makka ka ko fi mbuuɗi keefeere on ko keefeere si o hajjini anna allah on fof o jaɓantake wonɗo o wonɗo e heeferɗuɗo si o darni anna on fof juulirde o ñammini miskinaɗo anna allah on fof o dépense leyndin tew kan ñallata alaake walaw amila ayya amalin waddalilu dalilu on ko timmini keefeere on golle makko ɗe jaɓetake qawluhu ta'ala ko konngol allah tuuɗo on ma kana lil mushrikina hanana laatanaki sirkaɓe ɓen an ya'muru nde ɓe wurnitata nde ɓe darnata ma nde ɓe soodata tafiiji ma ɓe ñappa ma ɓe kerepa ma ɓe golla kala e golla golte ka juulirde an ya'muru masajidallahi laatanaki sirkayɓe ɓen nde ɓe wurnitata juulirɗe allah ɗen shahidina ala anfusihim hara hiɓe seedi ma hiɗon seedi e hoore wonkiji maɓɓe ɗin bil kufri heferaɓe hiɗe andi koɓe heferaɓe ma hiɗon andi koɓe heferaɓe ɓe darna juulirɗe ɗen ulaika no ɓen heferaɓe habitata amalum golleji maɓɓe ɗin desaɗe boni wa finnaari haysi ɓe golli ko ka yiite hum kamɓe khaliduna ɓe luttinte haysi ɓe golli kala e gollal allahu akbar si tawi keefeero darni juulirde mo juuliɗo julde makko nen kanko no selli julɗo kono amma kanko keefeero o ala baraji wa kadalika si juulde darnama jawdi harmundi mo juuliɗo mari baraji kanko julde makko no so tawi sarti julde nden timmi e farillaji ɗin eko jokki julde nden amma noon kanko darnuɗon o ala baraji en tant que e gomno allah subahana taala donc jawdi harmundi kadi no jerda o ala baraji muɗum donc oɗo aya laɓɓinani en pos wonde heferaɓe ɓe hanaka ɓe darna juulirɗe ɗen si ɓe darni ɓe ala baraji hatta noon enen juulen e muɗum oɗo aya simore tawbata itta aya 17 dalil ɗimmo wa gawlu ta'ala e konngol towɗo on waga dimna min faando bi mana min yaha min mooɓa ila ma amilu faade kala ko ɓe golli min amade immodde e gollal wadimna min ardina ila ma amilu faade konko ɓe golli min amade immodde e gollal kala ko ɓe sikki kon ko baraji ko ɓe ñammini miskinaɓe kala ko ɓe golli kon fa jaalnahu min waɗa ɗum haba'an mansuran dugguruyina ɗum keefeere ko ɗum golle makko ɗen ɗe jaɓetake ɗum laaɓi pos bi dalilu qur'an ko allah ni ko daltinga qur'an wona hay hadis sakko yen ko daif ɗum ko sarti arana on en andi sarti oɗo ko sarti waɗɗagol julde waɗɗaki keefeero hay fi o ñaawita julde nden e konngol karamakoɓe gon hay fi o ñaawita si o juulali kono waɗɗaki ɗum yo allah hawne sawaba a faani ɗi mun ɗum e sartiji ndeɗo julde al aqulu haqqille wa didduhu liddu haqqille ɗen aljununu ko feetere mo ala haqqille haray ko o feetuɗo ɓaa boobo haqqille ɗen timma kono wiyetake feetuɗo ka mawɗo no nawya ha haqqille ɗen so ha tawa hande kadi o ɗumannike kono wiyetake mawɗo on feeti ka donc haqqille ɗen ko liddu haqqille ko feetere al aqulu sarɗimmon ko haqqille wa didduhu liddu haqqille ɗen aljununu ko feetere wal majnunu feetuɗo marfuun anndi mo ɓantana kala karmbol o windantake bonɗi hatta yo fiiga ha o hetta haqqille ɗum noon si tawi keefe goɗɗo kan noon neɗɗo woni sabu feetingol hoore makko kanko fiimi dorogu ma o ƴakki ko ƴakki ha o feeti junubaji ɗum ɗon on ko feere probléme ɗon ko feere amma ko golli ko nder heferaku no gasa hawnakta o landitatake nani heferaku ko golli ko e nder feetere nen hawnakta o landitatake donc haray feetuɗo no ɓantana karambol ko wa kadalika julde waɗɗaki feetuɗo hay fi woɓɓe si o selli o yoɓay haysi ko duuɓi sappo o yoɓay ko juulali kon kono ko ɓuri sellude kon haray julde waɗɗaki feetuɗo si o feeti koyo fuɗɗo julde nden ka o hetti haqqille makko ɗen donc o continue julde makko nden hande kadi si tawi hara won ko tawi noon kono balɗe tati mo wawi yoɓude ɗum ɗon yo allah hawde sawaba amma ko lutti kon ɗum ɗon lando e karma koɓɓen al aqlu
haqqille wadi duulidde mum aljununu ko feetere wal majnunu feetuɗo marfu'un an no ɓanta ngay e makko alkalamu karamol o windantaje junubu hatta yo fiiqa ha o hetta haqqille julde waɗɗaki mo waddalil dali ɗon hadithu ko hadisi ko wiyete hadisi ko maaku nelaɗo ma gollal ngal ɓe golli ma ɗum ko golla tawni maɓɓe haɗali fof no wiye welti e oɗo hadis nelaɗo maaki rufi alkalamu karamol no ɓantana an salasati ngay e tato arano on annayi mo ɗaaniɗo no ɓantana karangol hatta yastayqada ha o fina goɗɗo no ɗaani waɓɓutu ko feƴƴima kon ɗon o ala junubu ko nenni ko mabtu on si o fini koyo juulu wal majnunu feetuɗo kadi junubu fawakimo o windantake hatta yo fiiga ha o hetta haqqille taw wa sagiri e boobo paykum boobon hatta yabluga ha o yotto kille fuye no andora si tawi ko gorko piiji tati siko debbo piiji nayyi kille fuye no andora sabu heɓugol duuɓi 15 kala heɓude ɗum debbo gorko ko hellifaɗo ɗimmum ɗum kala mo leydi fuɗi ka ley nooki muɗum ma ka ley wuddu makko ko hellifaɗo debbo gorko tammum ɗum waalugol no hoyɗa no yiiduda e waalagol hoyɗa no yiiduda e debbo ma debbo hono yiida e gorko mani yalta e makko ɓe ɗiɗo noon debbo gorko mo waali hoytike mani yalti ko o hellifaɗo debbo gorko naya ɓum ɗum hella reɓɓen yi'ugol ƴiƴam fiilaye ka debbo ƴiƴam fiilaye wo ko hellifaɗo ka ɗum ɗon heɓi goɗɗo o yo anndu si o juulali si o hoorali o lannditente o régilete kadi yo Allah hawmi e sawaba attade tammum ɗum joni e ɗe e sartigi nde ɗo julde attamyisu sendidirgol nana e ñaamo wa didduhu liddumu assigaru ko boobo yaagal boobo julde waɗɗakimo wa hadduhu keerongal ngal boobo yaagal ɗon noon sabu o sinina ko duuɓi jeɗɗi ko duuɓi jeɗɗi tawɗen mawɓe men ɓen toɓɓana e paykum duuɓi jeɗɗi o yamirte julde duuɓi jeɗɗi woni keerol ngal boobo yaagal boobo so ɗi duuɓi jeɗɗi hare on sendi nana e ñaamowo naafi wo boobo ko kiikala wona heɗede joni summa refti si duuɓi jeɗɗin tinni yu'maru bis salati o yanire la prière julde nden ahi o yanire julde nden o ekkite o formire julde nden taw ado o naɓede kala ka naɓete taw julde nden kanko waawi li gawlihi saabu konngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama muru yanire adina akum ɓiɓɓe mon ɓe bis salati julde yanire ɓiɓɓe mon ɓe julde mi sabu hin ka duuɓi jeɗɗi wadribuhum alayha piyom ɓe e hoore julde nden si ɓe juulali peppinon ɓe li asirin ka duuɓi 10 aɗa duuɓi 10 ɗin timmude o piyetake fiyo juuli koyo nangue o darne ha o juula amma so heɗi duuɓi 10 o juulali koyo beppine ha o juulama ha jerdi won kono beppinte wa farriqu baynahum senndidiron hakkude goroy koye dewi koye filmadaji kale lamɓe si hewti ɗon hara ɗe andi gundowoy goo naafi wo joni pay koye koye no yiide piiji ɗin fof ka téléphone ji e ka internet e ka télé ji piiji ɗin no feƴƴirta no joni ka duuɓi jo ara ɓe andi ɗum goroy koye dewi koye na hawto hande kadi samour na ha fi danki woti si heeɗi duuɓi 10 koyo dankiki samurji maɓɓe ɗin koye senddidiren taɓe waɗi ko boni nder toon yo Allah hawni e sawaba haare min kon ɗo mi faami hella ɗo e hawnaaki tawa woɓɓe goo no faami ɓuri komi faami kon ɗo kono yeru ko ɓeeɗo waɗi kon ɗo kon ɗo mi faami e fira ɗum ɗo si tawi ko sawaba yiiɗon ngaa ɗum ko Allah fodde e jarnireede ɗum wonaa min amma siko ella felore nen ko min artanta kono tore Allah yo yaafolam yilto ɗen wono woowirno noon ɓa wiiɗen woɓɓe no wulitaade ɓe inna si en naɓi daali ɓe faamata moƴƴe ɓe waawata tinna jooni naɓi den yo ahi aw ukhti aw ummi naɓi den surutu salati sartigi julde nden bisimillahi en fuɗɗori janngugol inde Allah arrahmani yurmeteeɗo arrahimi yurminowo surutu salati sartigi julde nden tis'atun ko 9 al islamu l'islamu on wal aqlu e haqqille ɗen wat tamyizu e sendidirgol
wa raf'ul hadathi e ɓantugol tayre nden wa izalatu najasati e ittugol soɓe ɗen wa satrul awrati e suuɗugol awra on wa dukhulul waqti e naatugol waqtu julde nden wa istigbalul qiblati e fewtugol qibla on kami yawnine a wacci hakke yaaren de wa istigbalul qiblati e fewtugol qibla on wa niyatu e anniye julde nden ashartul awwal sarti arano on al islamu ko l'islamu on iɗon nande ndiyanɗan no ardego wa didduhu liddu l'islamu on al kufuru ko heeferaku wal kafiru keefeero amaluhu golle makko ɗen mardudun ko rutteteɗe walaw amila haysi o golli ayye amalin kala e gollal waddalilu dalilu on qawluhu ta'ala ko konngol Allah towɗo on ma kana hanana mawi on laatanaki lil mushrikina wonande sirkayɓe ɓen an ya'muru nde ɓe wurnitata masajidallahi juulirɗe Allah ɗen shahidina hiɗe seedi ala anfusihim e dow wonkiji maɓɓe ɗin bil kufuri heeferaku ulaika no ɗen habitat boni a'maluhum golleji maɓɓe ɗin wa finnaari ko kayiite hum kamɓe khaliduna e luttinte wa qawluhu ta'ala e konngol makko towɗo on waga dimna min ardina ila ma amilu faade konko ɓe golli min amalin immorde e gollal fa ja'alnahu min waɗa ɗum haba'an nduggu mansuran ruyina ɗum timmore furgan athani ɗimmun ɗum e sartiji julde nden al aqlu haqqille wa didduhu liddu haqqille ɗen ko ɗuwete contraire al jununu ko feetere wal majnunu feetuɗo marfu'un ko ɓamta ɗum anhi e makko alkalamu karabol windirgol bakkatu hatta yufiiga ha o hetta haqqille waddalilu dalilu on hadisu ko maaku nelaɗo rufi alkalamu karabol no ɓantana an salasatin ngay e yimɓe tato annaimu ɗaniɗo on hatta yastayqada ha o fina wal majnunu e feetuɗo on hatta yufiiga ha o hetta haqqille wassahiru e boobo hatta yabluga ha o hellite attalitu sartitammo on attamyizu sendinirgol nano e ñaamo hakkunde ko boni e ko moƴƴi hakkunde ko laba e ko kaani si boobo on sendiniri hakkunde tamarore e kembure yite ka waali haray kanko julde haray koyo yamire julde attamyizu sendidirgol waɗi duhu liddu ɗum ɗon kadi as-sigaru ko boobo yaagal wa hadduhu keerol mungol sabu sinina ko duuɓi jeɗɗi waylete ɗerol ngol summa refti yu umaru o yamire bis solati
julde li qawlihi sabu konngol lelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo Allah juule e makko isnam muru yamire abinaakum ɓiɓɓe momɓen bis solati julde li sabu'in ka duuɓi jeɗɗi wadribuhum piyeɓe alayha e hoore julde nden li asrin ka duuɓi sappo wa farrigu